whatever is happening, that video section can be put in so people also know where what work is happening in the zonal offices and speeches of deputy CM, CM, some of our things. Jotono hambai chune electronic media tei print media tei bichini kwangma kokma thunai rono puilawo hambaya pharu tei be sini rojaga phaimanda phaja sini MDC Sodagor Koloi Oma Shankar Deborma Ganesh Deborma Dhirendra Deborma tei sini website inauguration khaipra sini Maharaja tongo deputy CM tongo sini EM Bromganang Chittaranjan Deborma tongo tei IT director ne phaisok phaijak sini CEO borok tongo tini sini ADC haphangni ngoi kaisa katal website inauguration khaijakha agini je sini website tongmani mo responsive ngya sing nainana thangkha hingke time kisa kabang nangmu daiti payangmu hingke teibo sini o jagao update gori sing jekno information sini ADC ni no sini lukrok nainani thangkha hingke sawi maya je sini ADC tumabo get tini sing wansoka ekmas age sini IT director Bromganang Suprakash Jomatiano ang phone khaikya phone khaibe sini IT no sing bahike teisa develop khaimana kisa sino subadi hai hini sakha hingke bosawo sing khairona nang sakha hingke hai hini hongkha hingke sakha kisa khaigra di bahike te develop khaimana ge sini bobagrani wansong mungbai chung tini samung khai tongo sini IT ne bisingte sini website ne bisingte sini ADC o tuma ung tongkha abo jotono saimana ja tuluk sing update khaline jodio tini website inauguration khaimani bo kwangma information daje tongkho sini update document angkrikho sini PU level ni joto officer no instruction ojak within 7 days boro information collect khai rona ni bagoi sing boroni information bai chung a jaga thangoi sini website or department wise jotono kaham khe information saimana teibo sini fund ADC ni fund central ni fund busuk phaika state ni fund busuk phaika sini ADC ni own revenue fund busuk tong ni kwangma share of taxes busuk sing mai tong oba hairo public rok ni mobile bay ne o website ni bising tei sawi mana teibo sawi mana sini daily activities tabak sini video gallery stock dojaya kho sini picture gallery tongo haipana up to date yang wi tongo sing chesta khainai sini website no teibo develop khaiwe sini programs sini ADC authority ni joto program solai tongmani ba sing samung tangui tongmani jonogon day to day bahaike sini website ni bisite nowui manai obahaja jeng byabostha khaidong singno tabo public rok kabangma question khaimano tani hingke jeng samung tangmani no sia boro jaga public ni rang sbai jakha obo kaham khe saime ni bangoi ADC haphang mungsa samung khaya hairo kabangma bai lukuro kok singui mano kintu ang sara Tripura ni sini Tripasa lukuro no koina ni musugu tini ni simi sini o website ni bisingte sini ADC ni je samung solai tongmani activity solai tongmani no kaham khe saimana teibo kaham khe saimana sini past history ro sini past history kwangma saime je sini Maharaja ro sini Tripurasa ni bangoi busuk khaiklang kha abo hairo saime ni bangoi kwangma allegation khayo Maharaja ni amolo tuma khaikha tuma borok khaiklang kha abo hairo sia ni bangoi no tini Maharaja ni against be kok sanai tongo gesung bo abo bu saimana je Maharaja Bir Bikram Babu ni sikang raja tongnai ro sini dophani bangoi busuk samung khaiklang kha abo hairo sini past history saimana sini laibuma details o jaga o sing rona ni bagoi chesta khlainai sini ADC haphang ni eba sini museum mo kwangma document tongo ma hairo no collect khai tiluk sing oro jaga update khaine ge je upcoming sini planning फाइनाइ छालो चिनि ADC हाफां तमा खाइने vision document no chini Maharaja ni wansong mani samung no sing
ও ওয়েবসাইটও যতন সাইমানাই যে जों এডিসি হাফাংতমা খাইনি নাইতং বসকাং 5 বছর বসকাং 10 বছর বসকাং 15 বছর অ বাহাইরাवबो অ জায়গা রজাগনা যতন হামবাय